Shukor nakaslem jong unong san hima. Ka United Democratic Party kalau pak biang ki argut ki MLA, makina kun biang ki election MDC Hakasa Hills Autonomous District Council, ringkat ki wede ki MDC bermenta berki kertong berthamai, hakajing penbenai ki kertong, kebelalong mentara sengi ha office rekam ke UDP Hashulong. Kini ki argut ki MLA ki long ubak Pius Marwen MLA ke Ranikor constituency, ubani kun biang ki election na Langrin constituency, berubak Matthew Bion Kurba, ubadi MLA ke Mauplang constituency, Unekun hi na Mauplang Dingyay constituency. Yakni ki kerteng jong ki kertong ha ki HADC ba JHADC, lapin bena da President ke UDP uba Ahmed Ba Lingdo ha General Council. Ya ki kertong ki barang sa ke UDP kan sepen bena ha ke wei ke por anda ki circle kila ai ke cimenjur. Menikong tangge ba ke kerteng akan ke por ide ba Tito Starwell kan MLA o MDC na seorang konstituensi na diwakilkan kursi yang District Council. Dengan keempat, ya Presiden Rangma baik semua berundang ia diusah kemudian diberitu ia pi pada diberikan kemudian dia dan khotshman iba jambor war MDC nanti na pariang mga kakrasan ba jambor war belalong tentu executive member John Kasih Hills Autonomous District Council Pak Presiden dan saya ba jambor war balai nakwa berkhotshman iba Mitchell Wanhar naka Hatsan lapan Mauplang konstituensi ibalau antara MDC Akasi Autonomous District Council. Pasal dan khotshman iba Balajit Rani MDC na Nombok konstituensi ba Balajit tu ide antara MDC dan Akasi Autonomous District Council. Basan dan kon iba Pius Marwen iba lomro MLA begitu betul MDC nak aku dia Langrin konstituensi Bang Rio dan khotshman ima Laski Lembai nak aku itu wapung Shnong konstituensi Laski Lembai semoga bermanfaat Dia dari MDC Menteri Negeri Autonomous District Council. Tentang khotshman di finalist balik, naka akulai bermain di area konstituensi. Finalist balik, kalau Presiden Jokowi East and Hills District. Nanti khotshman di winning dalam semua. MDC na nakakasama mo kaya konstituensi winning Longres Linggo MDC naka-alpong mutlong sa Kimbor Longres Linggo ngiri MDC naka-kandidat sa Autonomous District Council Pilih pada Shillong City, nakwa ang khotshman di Desmond PL Mongolong, ibadah pun nanti na Nongmai constituency. Ini di youth leaders Silongi. Nakwa ang khotshman say ba James Van Basayawan, na mawakar pagtuwaro ka, ba James Man bersama itu laju nonton ku MDC agar hasilnya sama dengan District Council. Dengan khotshman lu sesuai sama nongelam jong kesengharan KSU ba Agustar Jerwa nanti dan 19 Jaya Constituency.
Khotru betal saiba sama bari upar sendrem nata khatway shara constituency ba bari upar sendrem e pun pemilih Dr. Don Roy. Khot betal saiba Matthew Bionstar Kurba MLA nanti mokang Ibanipun dengan election na tumokang Jinglay constituency. Syakmat iba Equator Lorang ex-MDC Ibanipun na kamayaran Nongka constituency. Nagkabro Singapore iba mana joint renewal punto nakaap na bataw lakadaw. Joint renewal punto nakaap na bataw lakadaw. Nantar segma Rolling Stone the car nakaap sa sutna Narawan constituency. Sema sama Eliezer si Dekar nakatway siyang bentang. Nagtapag ang sa Fernando Suger nakahatlay sa par. Fernando Suger nakahatlay sa par. Yang kedua, Syakmal Ima Rio Sen nakakata Baratu Mukro. Rio Sen kata Baratu Mukro. Rio Sen. Yang kedua dari Ima Mati Mule nakakata Joai Nom Beladong Group EX-MDC Ekipor Beladong Nom. Nariboy District, idan iwe Nafi Shisha Marwen, Nakasan Umroy Constituency. Nafi Shisha Marwen, Nakasan Umroy Constituency. Namtawag Rakot Syakmat, Iba Jien Suliam, ex-MDC, Nakalay Mahadi Constituency. Ba Jien Suliam. Mahadi constituency. Nagkabro Singapore, iba ADG Kharbani, iba nekun election na Nasaw Umsling constituency. Iba ADG Kharbani, Nasaw Umsling constituency. Nagkabro Singapore, yai ba Jaslam Roy Nongsi banekun the election na Arusan Makuwar constituency ba Jaslam Roy Nongsi idan say way ba Strangli Rongrin na i-constitusi mo pero yo kasih sa rumah sponsor pada jadi sa rumah sponsor iba dia long pino highlight mat pino dia akan election in DC dalam parti ini de mau away ba sisi balajit ini berlanjut dulu nama ngira dia friend ngira dia tir ngira dia tanah Iki balok, panagyan juga maka parti balok.
ni ai tibok premier depi ban langsung ban nong ban di afternoon ya result banra ya keluar bahwa ya bi yang kesam pergi ino pesan pergi pada pagi jumpa na sulit dalawai na kepada di bawah subhanahu wa ta'ala ni sepan di hidup kembang putih ko ka pernes kalau parti skam pada di pun yang ada na kalian ini mesti parti inai pesan berapa pada terbaru yang elected member kembali MDC dari wilayah ini dari MDC kembali sementara kin long kinoira bagi nutrition harus kaneng MDC but ini nanti sih nama ngiradon kali MDC terus dengan sobat ba kajisnet menutup mayor tamang awal terkendali. Nah, demi di mana di report. Badai nama kajisnet awal terkendali. Bukan ini jungi unsur mayor yang itu. Dan itu idan program ini lebih bukan satu apa konsumsi itu day ini dan dia mau berkelom. Mungkin orang yang sih aku boleh berikan dia di dalam hakikat sosial. Orang yang kita kalau nama dan kita berpikir ngira dan koi sesuatu nama dibagi hak dia itu kita itu. Mereka siapa bagi kita ini di dalam diplomasi ini siapa injok yang injok berdoa. Di sisi salah kita buat kalian juga kapati kita komunikasi bagi kita bersama mengambil musim mengambil itu stop bagi kita itu. Desa